имаше еден момент многу интересен со Барселона. Интересен за нас, за тебе не знам колку ти било интересно. Која не знам ќе си извадевте главите со Карабатич. Може да ни објасниш што се случи и како доаѓа до момент толку да се вжешти да трнете буквално, не знам, да се ја мислам ќе се степавте. Толку фалеше да бевте сами да ве остае, толку ќе беше. Pa dobro, verovatno se sa tribine videlo tako, ali nije bilo ni blizu nekog fajta, moram da kažem. Što se desi, objasni? Svejedno se znamo puno godina, ali to se dešava na utakmicama gdje ti malo dođe onaj adrenalin i zadovoljstvo neko kao što je bilo što dobijaš Barcelonu i neki možda neporavnani računi iz prošlosti ili te stvari. I jednostavno Barcelona je super klub, vrhunski klub sa super igračima i naravno ni oni nisu znali da prenosu, mislim da ovaj poraz kako treba, sportski da kažem. Jednostavno mene je ne se naviknati da gubat i ne zna da se nosa. Da, tako je, mislim, na primjer, vidjeli ste, bilo je velika borba, tuča, cijelih 60 minuta i dobio je Karabatic svoje u onim momentima i htio da vrati. Tako je bila jedna situacija gdje je stvarno sa kolinom vidjelo se da me htio da me povredi i naravno tu sam ja već malo postao malo nervozniji i to. I poslije na kraju on za to ili ne? Dobio 2 minuti, da. Dobio? A misliš da ga trebaše poviše? Crven, nešto? Možda ne, ali jednostavno ipak je on Karabatić, ako pogledamo. Mu se prostuva. Da, i poslije na kraju imao još jedan štart na našeg malog Luku i što je mene najviše zbunilo je to da na kraju kad je već bilo 2 sekundi do kraja, već je dobljena utakmica, mi već nismo igrali ni obranu, on je šutnuo sa 9 i pogodio zamalo Stanketa, tu mu je prošla lopta i naravno u onom euforiji i svemu ja sam počeo da trčim tamo i kad sam skočio malo me poneslo malo predaleko, nisam baš htio da me tako daleko i tu smo došli, da, inercija me ponesla, mislim i... Znači ti ne kažeš tako da mu se tupneš? Pa dobro, mislim da poslije, ja sam imao sreću da nisam bio sankcioniran. Ti je Superman mu vleze, ej. Da, ni slika je dobra, ne, slika je super, ali dobro, ponašanje nije tako kako bi trebalo. Ja sam htio poslije da mu se izvinim, ali je bilo sa njegove strane opet pip, ne. Tako da, ne, tako beše, da, i... A naravno, ja priznam da sam... Trgna da mu se izviniš na Nikola posle? Da, poslije kad je bilo ono... Kad se smirilo, kad je on počeo da krene prema slačionici. Ja sam htio da pružim ruku i bilo je kao što rekao pip, ali dobro. Ja nemam ni Facebook, ni Twitter, ni ništa da bi mogao da se mu izvinem preko Twittera kao što rade, ne, tako da. Ali dobro, ja sam mogao sad da iskoristim priliku izvini Nikola. Evo ja slobodno izvini mu se, evo si ovdje, izvini mu se na Nikola. I moram še nešto da te prašam. Kao što završi тоа sve, и тргна цела Барселона во соблекувална, цел Металург тргна да се поклонува, нели, кој што е обичај од секогаш, а ти тргна по Барселона или кај отиде ти? Само ти не беше таму. Јас викам, готово, човеков отиде ќе го бара. Замало sam nešto rekao, neću. Ali dobro, ništa, mislim, emocije i mislim, ušao u slačionicu, nisam išao prema Barceloni zato što bi bio sam i dobio bi malo, ne? Da, plus ti je kogu da odvajaš, duši se, ne. Malo se izduvo slačionicu, vratio se, pozdravio i to je to. Dobro je, odlično, bravo Renato, bravo. Hvala.